Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule. Olamukela kulolu hlelo namhlanje ngumfundisi uS Ndlovu. Ngikhamba lo mfundisi oB Mpofu ngizamnika ithuba nasamukele. Siyabonga salibonani balaleli. Siyahlangana njalo njengamaviki wonke lapho sifunda ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angasenzela umusa nxa sikholisa ukufunda leli lizwi sindawonye. Siyabonga mfundisi. Siyabonga balaleli. Enye impofu uCK asilaye namhlanje sithemba soze bambambe ngamawayela abathi kodwa ayuzaba lathi emavikini alandelayo simkhulekele kukhona okumbambileyo. Vumani ke ubana singene kusifundo salamhlanje sikhangela incwadi kaDaniel sizambana sisonge sigoqe siphethe andubana singene incwadini kaSambulo ezihamba zozibili njengokutsho kwethu kumaviki adlulileyo. Ngasikhangela incwadi kaDaniel isahluko sika 11. Mfundisi Mpofu isahluko esinzima. Lana lahamba layafunda ezikolweni kungani kuzinyanyana. Ngilethemba inkosi izasiphathisa ukuthi usichazele kahle indaba le. Abalaleli abanye bayasesaba. Kodwa sizasithatha kancane kancane. Akusithathe mfundisi isahluko sika 11 sika Daniel sizwe ukuthi indaba elapho ithini. Siyabonga. Engxenye ngingasukela futhi kuviki eliphelileyo. Sithintile ukuthi u10 lo 11 lo 12 into yini. Yosikubambe ndawonye kakhulu. Ikulandisa ukaGabriel. Elandisa okuzakwenzakala kusukela ngesikhathi seMedo-Persia kuze kuyefika ekuzeni kwesibili kaJesu. Angithi ngiyindlela mfundisi singabamba umlomo uthi into le vele ibe into eqhubekayo. Kunjalo. Kodwa abalo bathi sebelungisa bahlukanisa izahluko. Kunjalo. Ukuthi kulibaleke kalule. Kunjalo. So ngikhumbuza lapha ukuthi uverse 14 kaDaniel chapter 10. Daniel 10 verse 14 uthi yena sengizile ukuba ngikuchasisele uzwisise okuzakwenzakala ebantwini bakho ngensuku ezizayo. Ngoba umbono umayelana lalokho okuzayo. So uGabriel uthathi Daniel ulanda ukuzochasisa. Ngizokuchasisela. Angithi uGabriel ubelokhe kusukela ku chapter 7. Ubelokhe emnika imbono ekhuluma ngokubusa kwani kwemibuso. Bekuyimbono leyo. Kodwa kathesi uGabriel uthi kathesi Daniel sengizokuchasisa. So uGabriel into ayilandileyo la ukuchasisa ukulandisa imbali. Kathesi uzanazela ukuthi kakubuyanga njengombono kuDaniel. Kodwa kwabe uGabriel elandisa uDaniel enjani elalele. Yikho esikubonayo lapha. So kufanele ukuthi esikubambisise khona engxenye okunye futhi okuzasincedisa engifisa ukuthi ngikuthinte ukuthi isahluko lesihle sisiqumaqume ngezigaba zakhona. Na ungafunda uverse 1 kusukela kuverse 1 ekela ngithi uverse 2 ngoba uverse 1 isingeniso. Usukela kuverse 2 usiya ku13. Yiso isigaba sakuqala. Isigaba leso sikhuluma ngani? Sikhuluma ngombuso weMedo-Persia. Siqalisela kuMedo-Persia. Sikhuluma ngombuso weMedo-Persia leGreece. Ngoba iBabylon sidlule. So ukhuluma ngombuso weMedo ungakubamba ngaleyo ndlela kuba lula ukuthi uzwisise. So verse 1 verse 2 usiya ku13 ngombuso weMedo-Persia lo mbuso weGreece. Mbonani wenza kube lula mfundisi ukuthi lalade besesaba ukuthi nxa yinuni isahluko lesa. Kunjalo. Okontaya kulalutho. Kunjalo. So ubekwazi ukuthi isigaba sokuqala umbuso weMedo-Persia leGreece. Then ube susithi uverse 14 usiya ku29 so ungena umbuso wePagan Rome. Kumbe iRoman Empire kunjalo. Yiso sokulandiswa lapha ukuthi balandelana njani ngokubusa kwabo. Then usukela kuverse 30 usiyafika ekela ngiqale ngithi usiyafika ku39 so kukhulunywa ngombuso wePapacy iPapal Rome amandla obupapa. Ngingathi mina ukuqala wawo lokuqhubeka kwawo uzuyefika kuverse 39. So sengikhuluma izigaba ezintathu. Ngikhulume uverse 2 siya ku13 sethina ngombuso weMedo-Persia leGreece. Ngakhuluma isigaba sesibili uverse 14 siya ku29 ngathi umbuso wePagan Rome kumbe iRoman Empire. Then ngakhuluma uverse 30 siya ku39 ngathi umbuso wePapacy ekuqaliseni lekuqhubekeni wawo. Then isigaba sokuqina siqalisela kuverse 40 siyaqhubeka size siyefika ku chapter 12. Lapho sokukhulunywa ngesigaba sokuqina sombuso wePapacy esizandulela ukuza kukaJesu wesibili. So ungakubeka ngaleyo ndlela kuba lula ukuthi sikhuluma ngani la.
sobala kunjalo ke sikhangele khonapho mfundisi ke uzame ukuthi uhluba indlu bekhasini ubambe ngakunye kafitshane lapha akukhulunywa ngani angazi ufuna ubala uverse 1 usuchasisa ufuna ubala uzefika kuverse 4 ukhuluma ngaye usichasisele ukuthi lapha sikhuluma ngani. Siyabonga amakhosi la abaliswa lapha. Siyabonga. So kulamakhosi amane abaliswayo lenye inkosi okuthiwa inkulu. Xa ubala iverse 1 usiya ku5. Ngizaphonga ubala uverse 1 lapha ngichasise uverse 1 isingeniso. Ithi yona bazamvumela abalaleli ukuthi ngibale ngesikhiwa bese ngizazama ukuthi ngichasise ngoba kulezi izinto esingazibona lula esikhiweni. Right. Uverse ngu1 lapha uthi yena ngomnyaka wokuqala kaDariyu uMede mina ngasuma ukubana ngimqinise. So lapha nguGabriel otshela uDaniel. Utshela uDaniel ukuthi hayi Daniel uDarius wathi ebusa ngesikhathi sakhe ngeke ngahamba ngaya njani ngayamncedisa. uGabriel khonapho kuyasiduduza futhi kuyasitshengisa ukuthi ingilosi zikaNkulunkulu ziyasincedisa ziyasebenza lamakhosi zile ndonsela ziya influencer amakhosi kwelinye isikhathi amakhosi angafuna uNkulunkulu angabona amakhosi efuna ukuchaya umthetho ongancindezela ukukhonza kwabantu abakhe uyathumela ingilosi ziyekhulumisana lamakhosi thina siyabe singakuboni njengoba sathinta last week ukuthi kulempe eliwayo esingayiboni ngelihlo lenyama. So Gabriel uyamtshela hayi Daniel ungaboni ngathi nje izinto zimile siyabe singenzi lutho mbona ukuthi zihamba ukuthi ziyazihamba kumele bekwazi ukuthi kukhona enyabe ngikwenza siyathunywa ngathi uyabona indaba yikho kuchasiswa nguverse 1 lapha abe seqhubeka ke kuverse 2 uGabriel seqalisa ukulandisa imbali uthi yena and now I will tell you the truth behold 3 more kings will arise in Persia. So uyacaca lapho ukuthi kulamakhosi amabili azabuya ePersia azalandela ubani uCyrus. So khuluma amakhosi amabili lapha ibisithi yona and the fourth shall be far richer than them all. By his strength through his riches he shall stay up all against the realm of Greece. So lapho sekhulume ngamakhosi amabili amathathu azabuse ePersia and then lenkosi yesine okuthiwa izabe nothile. So sesibuza imbali ke kathesi ukuthi kathi into le ikhulunywa la ngoba into lezi akhulunywa about 600 years zingakenzakali. So kumele sibuze imbali ukuthi kathi lokho okukhulunywa lapha kwenzakele yini embalini. So ngase sibuza imbali iyasitshela singahamba ePersia iyasitshela ukuthi ngemva kukaCyrus kwaba lamakhosi amane alandelanayo akhulunywa la waqala kuthiwa nguCambyses. uCambyses lo wabusa ngo529 kusiya ku522 BC nguye waqala lo kulabo abathathu kube sokusiza owesibili ubizwa kuthiwa nguSmerdis uSmerdis wamanga uSmerdis lo wabusa 8 months ngo522 BC lo uSmerdis yekela sikhulume ngaye ngamafitshana ukuthi kuthiwa nguSmerdis wamanga ngenxa yani ngemva kukaCambyses okwakumele abuse kwakumele kube nguSmerdis ibizo lakhe kodwa lo asimbala ayisicacile kuhle kodwa esikwazi ukuthi wazenza uSmerdis wathatha ibizo likaSmerdis watshontsha ibizo lomunye ngesikhiwa kuthiwa uimpersonator umuntu ukuzenza omunye umuntu wena ungasuyi kodwa umangaza ukuthi abazange babone kwaze kwathatha 8 months abantu bakwenza abazange babone so wabusa 8 months yikho wabicile sibizwa kuthiwa nguFalse Smerdis kodwa yena bezingasoza kodwa yena ibizwa lakhe kwakuthiwa nguGomez so nguye wesibili la abakhona abantu mfundisi ngabambumlo basenza izithupha zabanye kunjalo awuyanqaba zasuze babanje kuvamile kulezi zinto kunjalo so then ngemva False Smerdis kwabuya uDarius 1 uDarius wakuqala wabusa 522 BC kusiya ku485 BC. So amakhosi amathathu sithethe na nguCambyses lo False Smerdis lo Darius the first uDarius wakuqala yo amakhosi amathathu then kube sokuthiwa kule inkosi yesine lapha eyayinothile kakhulu inkosi le yesine nxa sesikhangela imbali yeMedo-Persia sithola ukuthi ibizo layo kuthiwa nguXerxes kumbe kuthiwa nguAhasuerus nguyesihlangana la encwadini kaEsther ungabali kakhulu usukela kuverse 4 usiya ku7 inkosi yesine le kuthiwa yayinothile ngesikhathi sakhe umbuso wePersia wawulenkazimulo wawukhulile kakhulu so umbuso weMedo-Persia lo then uverse 3 lo 4 so kungena umbuso weGreece
Ukukhuluma ngenkosi lapha iBhayibheli lesikhwithi a mighty king shall arise. Inkosi elamandla enkulu. Lapha sokukhulunywa ke ngenkosi okuthiwa nguAlexander the Great. Alexander omkhulu. Alexander omkhulu. Indoda eyaziwa le ukuthi yayiyingqwele kwezempi. Walwa wanqoba abantu bonke waze wakhala inyembezi ukuthi akusela umuntu ongalwa laye. So nguye lo okuthiwa inkosi enkulu. Kuthiwa uzaba lamandla amakhulu ngakhayela umbuso weGreece wawubanzi kakhulu. Uthatha umganga omkhulu ngaleso sikhathi. So nguye mighty king, the great king. Then ungabala uvesi ngu4. Uvesi ngu4 uthi yena umbuso lo uzadabukana phakathi. Icho njalo iBhayibheli lesikhwithi yona, and when he has arisen, his kingdom shall be broken up and divided toward the four winds of heaven. Kutsho wena Alexander lo. Kutsho umbuso kaAlexander. Inkosi le izabuyila amandla. Kodwa ngemva kwesikhathi umbuso wawuza njani? Uzadabuka phakathi. Kuthiwa uzadabuka phakathi uqonde emimoyeni emine yezulu. So lapha kuthi ukuthini? Sike sakuthinta ku chapter 7. Ungakhumbula ku chapter 7 kuthiwa ulengwe eyayilamakhanda amangaki angu4. Lapha sokukhulunywa futhi ngemimoya enjani? Emine. Bese akukhulunywa futhi ku chapter 8 ukuthi kulophondo olwaqhamukayo lwaba zimpondo ezinjani? Ezine. Lokho kukhulunywa into yinye lapha ngamagumbi amane omhlaba. So ukuthi uAlexander umbuso wakhe wadabukana phakathi. Wathi sefile ke yena ama generals akhe sithethina abalawuli bempi yakhe balwisana bagcina kuswelakala ukuthi uvumelana phakathi kwabo ukuthi inkosi athatha mbani. Bagcina besehlukaniselana umbuso waba iziqa ezine enyakatho eningizimu empumalanga nasentshonalanga amagumbi amane omhlaba. Yikho kutshiwo yilokho lapha. Then ungayibala khona phana iBhayibheli lesikhwithi but not among his posterity. Kuthiwa umbuso lo uzadabukana phakathi kodwa kawusoze uphiwe inzalo yakhe uAlexander. Ungafunda imbali uAlexander waba lo mntwana but umntwana lo wafa esesemncane. So ngokwesiko lokubusa ngaleso sikhathi kwakufanele uAlexander ngafa kubuse indodana yakhe. Kodwa iBhayibheli lapha akuzange kube njalo. Umbuso wadabukana phakathi kodwa kawuphiwanga inzalo yakhe. Wayehlukaniselwana ama generals akhe angu4. Ama-generals ka-Alexander sike sayaqamba sithina kulo Ptolemy, kulo Cassander, kulo Seleucus, kulo Lysimachus. Yibo abayehlukaniselana umbuso wonalo. So ngamafitshane yikho kumunyethwe nguvesi 2 usiya ku4 kukhulunywa ngombuso weMedo-Persia, amakhosi abuse ekucineni lokungena kombuso weGreece o-Alexander lokudabukana kwawo phakathi usiba imbuso emini. Mfundisi mbonani kuyacaca ngazi abalaleli ukuthi bathi kunzima yini ngemva kwalokho sithemba kuza ukuthi isithathu lesinzi ngoba futhi okunye kumqoka ukuthi umuntu kumele akuthakazelele lokuyinto kwakho akuthakazelele ukuthi abanye imbali engxenye yesikole umuntu wabalekela ukufunda history kunjalo kodwa history kubule professor ukuhamba ndawonye kunjalo. Mfundisi ake sikhangele amavesi wathintileyo ukuthi ayingxenye yalokho isigaba sokuqala uverse 5 kusiya ku13. Siyabona uverse 5 kusiya ku13 ke useqhubekela phambili. Sigcine kuverse 4 lapha sokulembuso emine. Imbuso emine ephuma embusweni wani weGreece. Kodwa ke uverse 5 usiya ku13 uGabriel usegxile embusweni emibili phakathi kwale engu4. Ngikhulumela phana ngathi kulo Cassander, kulo Lysimachus, kulo Seleucus, kulo Ptolemy. Imbuso le engu4 lababusi ba yaphuma ngemva koAlexander the Great. Kunjalo. uGabriel usechiya emibili eka Cassander leka Lysimachus. Yindaba uGabriel echiya le uverse 14 ka chapter 10 uyasincedisa. uGabriel uthe ngifuna uzokulandisela okuza kwenzakala ebantwini bakini. So ukuthi uthini uGabriel lapha injongo yakhe kathesi ufuna ukuthi akhulume izinto ezigudlana labantu bakaDaniel bakaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu, ibandla likaNkulunkulu. So uGabriel nxa sokuverse 5 usiya ku13 sechiya le eminye imbuso emibili okaCassander loLysimachus ngenxa yani ngoba laba kabagudlananga lebandla likaNkulunkulu kumbe labantwana bakaNkulunkulu, kodwa usegcila embusweni emibili umbuso kaSeleucus lombuso kaPtolemy. Yikho lapha sesibona kuthiwa kulenkosi yenyakatho lenkosi yangapi yaseningizimu, king of the north and king of the south. King of the north ngubani? nguSeleucus. Waye umbuso wakhe wawuseSyria, wawugqile eSyria. So ku chapter 5 ku verse 5 usiya ku13 king of the north ngumbuso weSyria owaSeleucus. So ngizothiwa king of the north kukhulunywa ngombuso wani weSyria obuswa nguSeleucus. Then king of the south Egypt eyayibuswa ngubani? nguPtolemy. So ngizothiwa king of the south khona lapha ku verse 5 usiya ku13 kukhulunywa ngobani? kukhulunywa ngoPtolemy.
uPtolemy owayebusa ngaphi eGibhite. So bathintana njani labantwana bakaNkulunkulu laba bantu? Right, yikho sesifisa ke ukuthi singene khona inxa siyilonda imbali yabo. Siqale nje ngokuthi sithi thina imbuso le, umbuso we-Egypt nombuso we-Syria, kulezimpi abazwi babesilwa bona ngokwabo abantu laba. So ekulweni kwabo lapha babegudlana labantwana bako-Israyeli. Besilwa khona, uzathola ukuthi kulesikhathi babehlaselana khona labantwana bako-Israyeli. Imbali yakhona inde kakhulu ngoba nxa singayilandisa kuhle sizathola ukuthi kulesikhathi lapha undoda lo okuthiwa ngu-Antiochus ahlasela khona iJerusalem abantwana bako-Israyeli, waze wachisa wabulala ingulube, wachisa ingulube, wathatha umlotha wengulube wayenza imhlatshelo ngawo, wayenza umhlatshelo ngengulube, wathatha umlotha wakhona wawuchela phakathi ethempelini ngenxa ukuthi wayecaphukile abantwana bakobani bako-Israyeli. So bagudlana kakhulu labantwana bako-Israyeli. So ungabala ke kuvesi ngo-5 usiya ku-13, uvesi ngo-5 usiya ku-13 ziveza impi phakathi kwalawa mazwe omabili, lemizamo abayenzayo ukuthi bayenze ukuthula. Antu uyayibona indaba. So babesilwa bangalwa, babesebefuna ukuzama ukwenza ukuthula. Isibonelo lapha nguvesi 6 lo-7. Uvesi 6 uthi yena, at the end of some years they shall join forces. Bazalwa abantu laba kodwa bengathi bayehlulana, babesebezama ukubambana. Bazakwenza njani lokho? Ithi yona lapha, for the daughter of the king of the south shall go to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of her authority, neither he nor his authority shall stand, but he shall be given up. So lapha kuthiwa bazazama ukuthi bathathe indodakazi yenkosi yasenyakatho, king of the south, babe bayendisele ku king of the north. Bezama ukuthi benzeni, balethe ukuthula. Kodwa iBhayibheli lithi yona, she shall not retain the power of her authority. Ukutshengisa ukuthi khona kabakuzama ukwenza kawusoze kuphumelele. Kuthiwa she shall be given up, kuthiwa bazamlahla, lanxa bangazama khonokho bazamlahla. Yikho kuchasiswa lapha. So kwahamba njani nxa sesibuza imbali? Kwenzakala yini khonokho embalini? Nxa sesibuza imbali sizathola ukuthi ngale eEgypt kwakulo umntaka Ptolemy okuthiwa nguBenayisi. uBenayisi lo bamendisela bathi Antiochus, kwakubusa indoda okuthiwa ngu-Antiochus Theos the second ngaleso sikhathi eSyria nga. So basebesithi ku-Antiochus, sifuna ukuthi sikwendisele umntanethu ngabe eGibhite lapha bakhuluma lenkosi yaseSyria, uking of the north. Sifuna ukuyenzela umntanethu. Bezama ukuthi bangayendiselana kuzabalani lobuhlobo lobudlelwane. Lona wathi wakathi uyala kodwa wagcina evumile. Kodwa uhlupho uAntiochus Thulo ayelalo yikuthi wayevele ethethe elabantwana. Wayelonkosikazi wakhe okuthiwa nguLaodis. So unkosikazi lo wasesithi manje unkosikazi wami ngizathini ngaye? Wathi hayi, unkosikazi wakho ngangcono divorce umali. Ngabe eEgypt lapho bafuqa undoda lo ukuthi divorce umkakho umali, futhi uze sivumelana ukuthi sikunike uBenayisi umntanethu, kumele uthi wena ungamala ungapheleli khonapho, uhle ubhale phansi ukuthi abantwana bakaLaodis umkakho wakuqala kabasoze bavunyelwe ukubusa wena ungafa. Babele njongo ukuthi uBenayisi angazala abantwana kube yibo abazabusa bona bahle bathi take over umbuso. So uAntiochus wakuvuma, wasayina phansi wathi umkami sengimala, abantu abakhe bonke ngibazele akulo zabusa ngafa. Kwavunyelwana ngomuntu lokha. Lwana uBenayisi wabuya wazokwenda ngapha kuAntiochus. Eseyendile into yakho ayisazange isebenze ngoba uAntiochus wathi secompare labo mama bobabili, wasebona ukuthi umkakhe lwana amchile ubengcono lo wayengaziphathi kuhle, wayengayenzi kuhle. Wasesithi hayi into lokho angisakufuni mina, engifuna ukukutshintsha. So wabe divorce lo uBenayisi, wathi wena buyela kini eEgypt. Engakabuyeli khonapho uBenayisi wabe ethatha umkakhe lwana uLaodis labantu abakhe wabaphendukisa. uLaodis wabephenduka ngikhaya. Esephendukile ngikhaya uLaodis wayengasamthembi uAntiochus, wamfakela ipoison wafa. Lo Benayisi laye lo mntwana wayesezelo khonapho ngumfana ababekhangele ethi uzabusa laye wenze njani? Wafa. So yindaba elandiswa lapha. Ungayibala lapha ukuthi uvesi 7 uthi, but from a branch of her root one shall arise in his place, who shall come with an army and enter the fortress of the king of the north. So ngemva ukuthi uking of the south esedivorce umntaka uking of the north esedivorcile, impi zabo zayenze njani? Zaqhubeka.
baqhubeka besenze njani besilwa. So ungabala khona bana usukela kuvesi ngu8 usiyafika kuvesi ngu13 kwakuyimpi uking of the bangalwa omunye anqotshwe uyahamba ayeqalisa kuthi uqoqa ibutho lakhe abe sephinde buyela futhi ayihlasela. So uvesi ngu5 khona phansi siya ku13 ziveza izimpi phakathi kwenkosi yasenyakatho lenkosi yaseningizimu. Babe lokho besilwa kwazi kwagcina sokulandela umbuso weRoma yiwo owagcina ubanqoba bonke wagcina ubusa. Mfundisi sesiyayiphetha lapha kodwa ingxenye abalaleli bazibuza ukuthi ufakelana ukwalana kungenelana ngapi lali indaba esikhuluma ngayo yesiprofeti sika Daniel uthathana sizwile ukuthi yebo abantu bozombangazwe isikhathi bazama ukuthathelana kunjalo qinisa udlelwano bawo njengezombangazwe kodwa ke nxa sikhuluma ngesiprofeti kungenelana ngapi khona kokuzinto ukuthathana salalwana iphinde emletha njalo kufakelwana itshefu sikungenisa njani la. Siyabonga. Owakuqala kumele sikubambe lapha ukuthi into lezi zikhulunywa zingakenzakali. uGabriel lapho ukhuluma izinto for about 600 years zingakayenzakali. So owakuqala uNkulunkulu imbali uyayazi njalo nguyoyilawulayo. Kufanele ukuthi sibeke ikusasa yethu kuye ngoba imbali uyayazi unumber 1 lo. Ezikhathini eziningi nxa siphila kwenye isikhathi abantu siyababhizi kakhulu sizama ukulungisa ikusasa yethu lokubuza kwezinye indawo ngosiyazi kodwa ngosiyazi bengazilutho bona bengazilutho ngoba labo kabakwazi ukuthi bakufanele abakwazi antu yebona indaba kodwa uNkulunkulu ukuthi imbali yomhlaba iyaphethwa njani uyakwazi ukuthi abazabusa kuzizwe zonke zomhlaba ngobani uyakwazi ngoba nguyofaka amakhosi nguyosusa amakhosi nguyolawula imbali yomhlaba. So nxa ufuna ikusasa yakho ivikeleke ibeke kuNkulunkulu onguyokwazi ikusasa lo lawula imbali yomhlaba unumber 1. Okwesibili ukuthi uNkulunkulu uyanaka okwenzakala empilweni yethu yansuku zonke ngandigama antu yebona indaba. Nxa ubona lapha indlela okulandiswa ngayo ukuthi bazathathana kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umkakho ngubani, uyakwazi ukuthi ulabantwana abangaki, uyakwazi ukuthi usebenza ngaphi, uyakwazi ukuthi ufuna ukudlani, uyakwazi ukuthi ulamacebo ufuna ukwakha indlu, uyakwazi ukuthi irent yakho yimalini. uNkulunkulu into zonke zona lezo uyazazi uze azi lokunye futhi mina ngingakwaziyo lokuthi ngiyakudinga uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyanaka ngesikhiwekela ngithi mina he knows all the details of your life. Uyanaka uyathatheka kakhulu ngempilo yakho uyafisa ukuthi asondele eduzane lawe ungamvumela ukuthi abe nguye obusa impilo yakho. Mfundisi nxa ukhuluma kanje ngikhumbula ingoma ethi kambe uJesu uyanaka yini kunjalo uyanaka nxa ngingalali kunjalo uyanaka yini nxa ngilingwa uyanaka yini nxa into zinzima kunjalo. Nxa usithi uJesu uyanaka umlaleli olalele esizwa lapha kungamncedisa njani ukuthi akubone sibili esigabeni sakhe siyabona lapha hlala khona lapha lala khona lapha adla khona ukuthi ngoba kulabantu abazwa ngani uJesu kalandaba lami kanti zami izinto zabo zingahambi kuhle sike sakuthinta bona kunjalo sikhuluma ngomthandazo. Yes. Ungathini kumlaleli olalele khathi sikhuluma ukuthi uJesu uyanaka kodwa kungani kuye kakucaci ngani kakukhanye kuhle khona ukukhuluma. Ngiqalisela lapha ekuthini kufanele senelise ukubona umbono obanzi. Yiko uGabriel efika kuDaniel wamtshela wathi Daniel bese ngithunyiwe kodwa kulomuntu ade ngivimbile. Okwakuqala kumele sikuzwise ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ngalokho uJesu asenzela khona eCalvary. Njalo injongo kaNkulunkulu enkulu kulazo zonke ukuthi asisindise. uNkulunkulu uyafisa ukuthi siphile kuhle lapha emhlabeni. Kodwa kwesinye isikhathi ezinye izinto esibalazo emhlabeni ziyanelisa ukuthi zibe ngumgoqo ekusindiseni kwethu. Njalo kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabona ukuthi into le anganginika kathesi angikakhuli kuhle ukukholelwa ukuthi ngingayisebenzisa kuhle. Kodwa mina nyabe ngingakwazi khonokho. Mina nyabe mfuthi into le ngabe ngiyayiphiwa nini kathesi. Kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi umuntu lo ngingamnika into le kathesi uzayithola kodwa into le itemporary. Angayithola izamemuka impilo enjani engapheliyo. So uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyaqala angifundise angikhulise ungipha okufaneleyo ngesikhathi esinjani esifaneleyo ngoba vele ngabe kazange ngithande ngabe kabuyanga eCalvary. So ukuza kwaJesu eCalvary kutshengisela ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu wonke kube kuhle empilweni yakhe phezulu kwakho konke asindise. So kumele sibe kwazi ukuthi kule mpikazi enkulu ezinye izinto esizikhulekelayo zidonsa isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu azivumelayo
ezibuhlungu esingeke sazichasisa. Abanye yikho beze bahlabele bathi imibuzo yeminyaka iyophendulwa khona. Kulento esingeke sazichasisa empilweni zethu, kodwa kumele sale sisazi ukuthi uNkulunkulu uyanaka. Singathembeka ebuhlungwini bona lobo, ekucineni sizasindiswa. Sesifike ezulwini uzasichasisela ukuthi khona phana ubona kunje ngabe kwenzakala so ingcenye ngaka ukho la. Yikho sonke sizafika simbonge sithi uNkulunkulu siyalubonga uthando lwakho. Siyabonga mfundisi. Kodwa ngingakadluli khonapho kungenzakala ukuthi omunye umuntu uyabe esithi man into zami kasihambi. Kodwa ke ungancedisa njani ukuthi umuntu azwisise ukuthi la nxa ngingaboni ukuhamba kuyahamba njalo. La nxa kukhangani kumi kodwa kuyahamba. Ngoba kwakutsho ngabona kulani iviki sikhuluma ngomthandazo. Yes. uNkulunkulu kahlali. Hayi uyabe ngahlalanga. Futhi kalali kawozi. Akula mthandazo okhulekwa ngokukholwa ongaphendulwa. Nxa ngakubeka ngaleyo. Nanti igama. La nxa impendulo ingakafiki sengiyibona mina. Kodwa uDaniel uthi waqalisa ukukhuleka ngosuku lwakuqala. uNkulunkulu wahle waphendula ngegula khona apha eguleka. Kodwa impendulo yafika after 21 days. Antu uyayibona uNkulunkulu umthandazo wonke ukukhuleka ngokukholwa uyaphendula, kodwa impendulo uyiveza kimi ngesikhathi esifaneleyo. So uNkulunkulu kathuli. Kwesinye isikhathi sasiza ukuthi ayi uNkulunkulu khanye ngathi uthuli. Ngitsho lasempilweni kaJobe wayenjani, wayengathulanga, wayesenza something enyabe ngingakayiboni mina ngaleso sikhathi. So kumele sibambelele ethembeni lokuthi uNkulunkulu uyasithanda kaphambanisi. Nxa kumele akulanto okumele ngiyithole namuhla engeke ngayithola nganga kubeka ngaleyo ndlela. Ngenye indlela mfundisi la lokho kuthiwa inwele esekhanda lakho ziyazazi kunjalo, zibaliwe kunjalo. Khona ukukhana angazi ukuthi kathi singenza njani ukuthi kungene kunjalo, ngoba ikakhulu nxa uphakathi kwesikhathi esinzima kunjalo. Ngibonani kulula ukuhlabela ukuthi kumnandi kwethemba uJesu into zihamba kusesemnandi, kodwa nxa uphakathi kobunzima kumbe uyagula kumbe uyagulelwa bonani kulokunzima kunjalo. Bengikhuluma lo munye ngithi mina nxa sekukuqondile kuba nzima khona lokho bambe ngaleyo ndlela kunjalo. So yikho uqathele ukuthi sibe sithatha impilo kaDaniel sifunde into le kayizenzakaleli. Izikhathi zobunzima ziqiniswa izikhathi zemthandazo esibalazo nsuku zonke. Yikho lapho esiba lokukholwa khona esikuphiwa nguNkulunkulu ngenxa ukuthi siphila impilo yomthandazo. Ngenye indlela kungakasifikeli kunjalo kumele ukuthi sikujwayele kunjalo ukukhuluma laye kakhulu. La nxa sekunzima sizakwazi ukuthi hayi ngabe ngingazwisisi kodwa ke ngambamba isandla sakhe kunjalo. Siyabonga mfundisi. Balaleli, ngithemba lokuthi lapha likhona lizwela kuhle umfundisi esikutshoyo lapha ukuthi kumnandi kwethemba uJesu lokukholwa izwi lakhe. La nxa izinto zingaba nzima mfundisi njewani usitsho kodwa kumele sibambelele kunjalo. Kuyafika lapho uyabe ungasakwazi khona kodwa kumele ubambe isandla sakhe kunjalo. Ngilethemba lokubana liphathisekile kulesi sifundo. Bamba isandla sikaJesu. Inkosi libusise. Siyabonga.